Kok ngendi kamu? Bacul. Kok ora genduren? Kok ora genduren? Mas tak apa lagi mulai ora salim to? Ya ora salim. Kayak tak metune aku lak anu. Kene. Salim piye mosok Mas Tapa mulai digoleki kok malah ndolek. Ini apa nih? Ay bakul, babok. Ngecek apa? Bakul. Bakul apa? Pak ikanku kacangku bawang nanti. Bakul apa nih? Kacang bawang. Apa nih? Bakul apa nih? Kacang ke bawang. Laris ya? Sam. Laris apa? Semua tuh pasang kambing. Laris apa? Iya. Gitu kok apa duitnya? Basis itu bang. Orang melu genduren nek langgar magengan. Enggak saya sini. Nggak kudung kae, nggak jaket. Kowe untuk berkat imam. Anang wae budal kemeng. Udah nah. Lah iya anang lho nek langgar genduren. Maling barang. Ndang nek langgar sik. Nggak jaket ora kuwi? Lek gawe lengendek nggak jaket. Ndang budal ra apa-apa nyusul. Jaketnya jaket endi? Ndang genduren. Please, ambil please. Kan siap di kapan ya? Tinggal jauh ya. Apa dulu? Endi berkate? Apa? Oleh loro. Serekmu sitok weh Mas Tapa ono to. Enak apa me? Dibuka no kayak dipangan no. Delok berkate apa? Bapak saya. Arepe bakul se. Siti nanti Siti. Aku masih tadi kita. Celuken Sit. Celuken Siti. Cemok busa celuken. Siti celuken Siti. Piye lek nyeluk? Di situ. Weno apa mesti tak lo Siti. Rezeki mau berkat pergi. Harus ganti tak deh. Ya, siap. Itu Siti. Sit, oh, Siti. Coba disintak. Sendok juga dhewe no. Man berkat. Siti ayu ta, Pra? Cantik pra Siti. Ngecak apa? Ngecak apa, Riz? Aku sih. Bantalnya ramak totok nih. Magengan iki mengke genduren awar apa? Bais. Ada Mbak Is. Boleh. Enak ayam ya. Kayak dipangan ya, dikira-kira aja puwa-puwa, wong wedok enggak oleh serakah. Kenapa? Dikira-kira segone sepiro, diajangi dhewe. Diangkat sik no. Nah, segone dikira-kira. Sak warakane sepiro. Kira nek dele karo apa iki jenenge? Serondeng, sambal goreng, mie karo ayam, bumbu balado. Ndang. Segone dikira-kira sepiro? Jangan tewel. Kok jangan tewel apa iki? Tahu tiku susu kotak temengku. Siti, nama apa Siti? Nak tawane apa? Apa? Mau apa mesti? Orang Madilan sih. Ya ngono aja pelit arep Siti dipari.
Gawe sambal gorengnya mine. Enggak lah apa. Sendok no. Ngantuk berkat loro sih tak kono wahne Mas Tapon lho. Dek nyanyi-nyanyi mesti untuk berkat loro rek bagi ambek aku. Kenang ka? Ora enggak. Sing mari ini siapa? Ba Piye? Is. Enggak, piye ngejak apa? Ba kosak. Suwi ra bakul ta? Ba kosak. Kok ora bismillah enak aja lo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Kono ya. fima Kono. wa qina. Nah. Amin.